waa fulaya ha doon baan saaranahay ma iska duubay ma meeshaan duubay biyahan duubay hay markuu warsa soo yidhi baa ka yaa markuu warsa doon dhex gasho iska duubay حاولنا وفولنا هذا عشان سهر ترى المكتب سهر ترى مخايد ولا واحد والله ومخايد ولا واحد كشكاتي ما أنت ما أنت عيدة يا waxaan doon baan ku baashaalayna waxaan maraynaa ya suruqse يا لما أقول ما أنت ليش لا يستاهل قف لي اشتغل لما أقول هو مركب عادي هاي ليش كل شغلتي تبري وراك هاي مش شقتي مش بيوك في الفريان بس كل شغلتي هالكلفت كذا هنا ومين روح كده ماري ولي ما أعرف هذا ماري وتعدي ليش اسمع قاعدة برتايل قول ليش يرجع ها ليش كل شغلتي ونيو بس ما حنو مرينا يعني ورما والله هو يدي ها بيها دحين كل شيء تبيش وياه ها ميل بيها ها ما نبي حاجة كاتسية ماشي والله قرح تقدر قرأ وقرأ وقلنا دون وش كده عقلنا تبلغ بشغل إذا سمر تبلغ بشغل يبلغ تبلغ بشغل ها ولي سكتي قلنا يبلغ راك شغل سكتي الله يبلغ كليا اللي حاد بيش اللي حاد بلو ها اللي حاد زيادة من اللي حاد ها markaas ma khayr ahayd yahay bilaan meesha ولا
meesha ma ahayn meesha meel hudheela bay lahayd niyo war meesha xaggaasaan ka garanaya niyo waxaan kama garanaya niyo kulle wallahi kama garanayo maalin baan teginaa kaadi taasina markii raysanayn aniga qaashiisa wanaagsan tasabashada kul krista kul kan wax laga lagu wada halka yare motor motora shakhsi askari ugu kalluumaysanaya Somaali Onze nächste Halt Zürich Bellevue. Our next stop is Zürich Bellevue. tan way tala kareysta anaa la kareysta ha Facciamo il giro. Sì, veniamo a Zurigo con l'andata di nuovo, va bene? Your idea is to find like the head of the show. How the fuck do you ever become qualified? صلاة ولا جاي؟ يا صلاة ولا جاي؟ ليش كنا بتكلم عادي سجل؟ What about that? That's what these guys To be the level that Jules is looking at.
Well, some people that work for that company have these very volatile situations. Like, the company actually, if you look at every company that exists, and you call this one a company because it is, I believe that it works in the toughest situations in the world that no one can you gotta make sure that a truck can bring things in a place that G-Con is behind. It does get pretty dropping off food. The rates and pillages. It's just like, you know, they won't do it to you because you have an agreement. waxaan hadaweynaha waa biyo la fadhiisiyey samowta ya samays waa biyo samaysa waa biyaha buuraha ka fadhiistay soo waxa dhacay dad qaaday ma maqla jirta waa biyihii dadka qaadi jiray la fadhiisiyey ya Yeah, well, you maybe do this. Drinking, for example, when you see him drink too much, you know how they respond to that. This poor guy. What? Is it? I didn't think it was. I thought everything was fine. ya ya Well, yeah, so now he dib bay noqotay drinks these, non-alcoholic Yeah. beers to try to do yeah, but ma halkaas gelaysa suuriyadaas gelaysa